खुरुमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तनाम न ओक्सरी ngasi mari pauda Deputy Chief Minister na luchingba political parties singi mihut singna border fencing gi pipam yengsin kre Fishery Department na ningol chakob gi damak tanga kilogram lising humpu ga mga puthok na sem sari amadi Nipan Suba Manipur State League round gi makok nisa thamai ban na oikre hozo pau sadong na pijari Deputy Chief Minister ge khangam na luchingba tongan ba political parties singi mihut sing yauba kangbu amana ngasi more da chatuna sayet nadun leiriba Bharat amasung Myanmar ani gi ngamkhai gi sambal hak theng na yengsin khre kangbu sina kolen phai khunda chatuna Manipur gi ngamkhai da Myanmar army na sambal kharak lebadu yengsin ki Myanmar army gi camp saduna leramba thengna ki kolen phai gi chipna Deputy Chief Minister da hana border pillar number 76 lerambadu Myanmar army na pillar number 23 onthoktuna nauna khilambadu taki khongchat asina Tamil Sangam Laisang Manak Takhariba Sambal Muslim Basti amasung Gopajan Khundasu chatuna yengsin ki Deputy Chief Minister na Manipur gi ngamkhai ngak pagaloina khunja singi piba yaba mateng pigani khongchat asigi marik chumba report ama hayeng Chief Minister na chair loba mifam amada puthoktuna atei makha taba thabak thorom singi damakta khanaragani haiki boundary fencing, international boundary fencing and all like that. So I think that shows our unity in solidarity. All the political issues, respect of the difference of party ideologies and principle, and also cutting across the lines of the party and the civil society and NGOs of the state and also entire people of the state. We are one. So the only thing that we have in mind is our territory should not be disturbed at any cost. Indo-Myanmar border fencing ki thabak asiliap trabadi international law court wakat lagani haina amuko gi President Waimanina amuko na lusingba team amana tongan ba civil society organization AMESCO senior citizen coher NRE amadi amdo yauna ngamkhagi sambal khab ki thabak yengsin bada haikre Indo-Myanmar border fencing ki chay na ba lairiba mafum ama oiriba Howland 5 village da nauna border pillar kunga humdo yungliba amadi sagalagliba Myanmar army gi base camp loinana khajil lagliba saman sing yengsin ki Myanmar army na khongsat asida lagliba sing photo kapa yaroi amadi nauna khariba fencing henjilakna ba khangalaki India gi lairiba army singa hujik mafam aduda kariguma thabak amata lokhatna leiri Howland 5 village gi chief Lal Kholun Hawkimna Myanmar army na Manipur gi lamda sambal khajil lakpagi mathakta mafam asi thadoktuna chatkigadabani haina kihellagle mari leinaba police army amadi DC da complaint tawrabasu tasinadana leire haina pendaba phungdoki aduga moina nakali pillar sidi moina tawbana tra yes nakali pillar dagi asli pillar ekoi nakhangma asli pillar marak do nearly 1 kilometer neba moi gi wa do chau na ngange moi na khoi gi lam da kari no na khoi permit lo de dan pan ba na se khoi gi lam ne se sarok se road dagi koilas thaba gi se makha se moi gi lam ne hai adu da ai nai ba sida na khoi na pillar 23 thaba si su ai khoi gi lam changra ga thaba ni na Sidi ekoi gi lamne hai ba ada ekoi gi lamne na ekoi na jum sa bata bane par bata bare ba nang kan nang ang ra ji pharaga jel da thamngane hai o phare tham du nang gi nang di sipai ne na angam mi ne na ekoi de civilian ne ekoi na di kar su to bangam de adubo ei bo Haraga jail da thamna ju boundary se settle uroi Kongsat asina Gobajang village gi mayai da kharakliba ngamkhai gi sambal gi fibam su yengsin ki village asigi praja singna matam kuina Manipur gi lamni haiduna leidaklaba matungda nauna amok Myanmar da tinba gi fibam da lakliba si pamde makhoina Manipuri ama oina Manipur gi lamda leiba pami haiki fencing leibudi Balma da leininge Infa da leininge fencing leidi ngai roi
पामदमना दो रसो पामद्रसो अखोदी कैसे तुम Senior citizen की मिहुसिंग फोंदोखिबदा म्यांमार आर्मी की बेस कैंप साबद नतना नमदुना संबल खाजिलकबा असि मणिपुर प्रजा सिंह अपामबगी मायोक्तनी मणिपुर की लम मचेत अमा फावबा मांगबा यारोय अथुबा मतमदा ngamkhai की संबल खाबा लेप्तुना मणिपुर की हाना लेजरम ngamkhai ngakतुना थमगदबनी हाइकी सिंह संबल से परमानेंट नते लम कनबा कवेसे फेंसिंग हौबो नते लम कनबा हौरेबा अजा प्रजा वा ताद्रे मसे कोनाइ तबो यादा पोनी थिंगबियो हाबसिना अखोय मरु वा बियो नत्रबदे मसे नमदना लोकथोपगे दरकार लेगनी अमुको की प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मनी कुमन्ना हाइकिबदा खारिबा संबल असि मणिपुर मियाम की अयाबा याउदना मखाताना थबक तौबा यारोय इंडियन आर्मी ना मणिपुर की ngamkhai निंगथिना ngakpa ngamdre स्टेट फोर्सिंग दा सिनगदबनी हाइना दाबी तौकी मागना मखाताना हाइकिबदा म्यांमार ना संबल खाबगी थबक लेप्तना चथरगलबदी इंटरनेशनल लॉ कोर्ट वाकलगनी हाइकी बॉर्डर फेंस सिंगदा मांगलिबा प्रॉब्लम जे सेटल तगदबदी सेंट्रल गवर्नमेंट मतौनी 1949 की मतुंगदगी मसी रेस्पॉन्सिबिलिटी सी सेंट्रल गवर्नमेंट की नाइना थमजगे और हौजिक मांगलिबा लम मसी अकोई मांग बसो यारो सिंगल कोई यतु मनादा पकपम कनो लम मसी लम कोई मांग यारो है जम को स्टैंड सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फोर्स नुजना कोई पब्लिक सो बे इफेक्टेड और पीपल्स इन रिपोर्ट और बादा मोदा नेग्लेक्ट तोबीबा और मखोई सेंटिमेंट ओइदे तसेना कोई की लम मणिपुर की लम मांग बाइबसे सेंट्रल फोर्सिंग की मखोई दा कैसु सेंटिमेंट लेते ना अथु मतमदा मसिगी मैनेजमेंट मा अरेंजमेंट मा सेंट्रल गवर्नमेंट नतगा स्टेट गवर्नमेंट का आईडी मरुगी ताना तिंगरगा कोई की मणिपुर की स्टेट फोर्स है जॉइंटली थंबी वाइबसमा अमुको की करोनी अपामन हनक पांथोकदोरिबा निंगोल चाकोबा फेस्टिवल गा मरी लेना मणिपुर सरकार की फिशरी डिपार्टमेंट ना किलोग्राम 50 पुथोकना सेम सारी सही सिगी ओइनसु गी मेला नवेम्बर की मरीदा हप्ता कंजेबुंगदा पांथोकना सेम साखरे हिरमसगी मतंग रिपोर्ट अमा सही खुदी की पांथोपकुम मणिपुर सरकार की फिशरी डिपार्टमेंट सिंधुना निंगोल चाकोबा मरी लेना गी मेला अमदी ख्वाइदगी यामना पुथोकपा ngaमी सिंखंगतुना मना मथुम सुपीगदुरी हंदक चही की ओइनसु लालिबा नवेम्बर की तांग मरीदा हप्ता कंजेबुंगदा ngaगी मेला पांथोनबा बैलेनेबा सिंगदा खंगनखरे ISTV न्यूज का डिपार्टमेंट असगी डायरेक्टर के शरद कुमार का अखनन उन्नब अमदा हौखिबा अक्टोबर 19 दा फार्मर सिंह कंज्यूमर क्लब अमदी डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर सिंह लोइनना अखनबा मेफम पांथोक्तुना पांथोकदरिबा ngaगी मेला असिदा योनगदबा ngaगी मलसु लेफ्रे हाइडी मसी रौ कटला मिरगल हारिबा से कोइने इंडियन में चकाप सैना कौवी मसी केजी अमगी मखासिना 200 रुपीस रुपसनीदा अदुगा रौ गमरिगल गसिना केजी अमगी मथक सिना रुपसनी यांkai अदुगा कटलाना केजी हुंगी मथक वरगदी रुपसनी यांkai अदुगा कोई ग्रास काप से केजी एनी की मथक से रुपा चामग मरफू अदुगा कोई कमन काबेन खंगबा कोई नासिना पुलाव बिसु खंगे मसीना केजी अमगी मखा से रुपा चामगुंद्रा अदुगा केजी में मथक्सिना चनी गुंथ्रा अदुगा सिल्वर काप सिना कोई केजी अमगी मथक से अया मचौवा का खलबदा रुपा चाम यांkai अदुगा नातोन अमसुं पेंबासी रुपा चातु यांkai सुमाइने लेपी चही अमदा मणिपुर की दरकार ओइबा चानबा ngaसी मेट्रिक टन कुंथ्रानी अदुमपु मसी यौना पुथोकपा ngamdabana mapalomdagi lakpa nga sing adumuk sisinari ningol chakuba numit khaki oina yamdrabada nga keji lak ahumrom thi darkar oiri adumapu fishery department na khudimak phanganbadi araiba thabak oidri nga di misida yamnadi dimalaiba aduga nga yoku misu yamdaba aduga kogi natural water area mayam sibei di nga sim marang kaina phangba ngamdaba adun misida chakudabdi yadaba aduna nga si iphang he phangdaba masina nga gi mamalsi market ta lupa chama pibada sohum jami hete yoba saruk si double hendiba adu masi kharam kai ko na nabi tamta department na 1975 adai dagi hobuna hariba mela si sumsilai हनक चही की ओइनसु ख्वाइदगी यामना nga पुथोकपा ngami natraga farm ahumda ahanba anisuba amasung ahumsuba manasing pibata natana consolation prize amadi indigenous fish puthokpa sing amasung district fishery officer sing dasu manamathum pigadori kind of first prize 60,000 second prize
40,000 third prize 30,000 aduga consolation mi kun ka thangalaga lupa lising manga manga aduga koi indigenous fish puthokpada lupa lising 30 manga khwaidagi am puthokpada aduga koi district fishery officers aduga executive officer maraktagi beli gi ama lupa lising 10 khwaidagi na puthokpada aduga hill maraktagi hill district tagi na lupa lising 10 sumaina maga thamjari Amaramda pangthokadariba festival asigi mangoinana Manipuri miyamda director na Yaifa Paudil su piragli dakna gi karigi yam hena yam de ga tawdana yam maina kogi numina se koi mabung kwa singa machan singa or mache singa dumana mari do tanna danaba nushina leina ba adumai to na ya pinantang tawjari Newton Bazaar Silsar Taliba Gobin Enclave Private Limited na puthokpa Derby Royal Aqua hariba package drinking water asida phataba polam yauri haina Deputy Food Safety Commissioner T Brojendro Khabana ISTV News da phongdokre hariba package drinking water si jiribang mafam kaya da park sana seasonary hari hoju phawbi oina hariba package drinking water si impal da yorotri phataba polam yawba sigumba package drinking water sibu puthokliba company gi mathakta department na thabak lokot nanaba mari lenaba makok thongba official sing da khanghal lagani haiki Jiribam hariba mafam asida park sanna mayamna sizinaba package drinking water amu oire adu akoina masigi package drinking water sidai suspended particle yawbasi thainajarabanina makata na imphal yoroktanaba amadi jiribam gi prajana sizin nabidana bagi damakta ayakna media gi kudangda appeal tawjari loina na hariba ising asi suspended particle yorum bana maram oiduna sarkar maigaidagi kari toba yaba lebage haibadu masi imphal da portana amadi jiribam du yolangadra natraga yolaloidra haibna chingba singa se mari lainaba authority department gi mioi singa tanaraga athuba matungi manungda ayakna sarkar da proposal lama thajaragani Sanura Microfinance Manipur Sinduna Nabat ke santhang makhada ahum suba tangka ki oiba nimit nipan gi oiba financial literacy awareness campaign ngasi hobo marek ke samlakai da leiba kongkham bamon mandop ta hokre hodopu ke thoramda MIMS Manipur University gi associate professor Dr. W. C. Singha Sanura Microfinance Manipur gi chief executive officer P.K. Khuman Nabat ki Manipur regional officer B.S. Gupta ICICI gi Rural Relationship Manager K. Shanti Kumar na thorom mapu singwaki matau karam na sel tungsin gadage amadi sizna gadage habi matang da khang ahi kya na wangang ki Department of Minority OBC Government of Manipur gi makhada Manipur Minority and OBC Economic Development Society impal na implement tawduna Manipur gi tongan pham da leiba minority mahiru singda thatar ki oiba class 6 tagi 12 phaw da leiba mahiru singi free remedial coaching class ngasi sanga yumpham center gi oina hodokre toramadu da Parliamentary Secretary Amin Saha MLA Olandhoni Mobet ki Director Salahuddin Khan Thobal Jila Parishad ki member Sajida Sahani yauna miyo gyana saru yaki Kosinga sigi project coordinator Alamazana Kosinga sina mahiru singda kana bakya pi bangamgani haiki MLA Olandhoni na Muslim dupi singna pada marumda lebagi hanebi thadokuna competition da saru yarakpasi nungaiba poi haiki Muhammad Amin Sahana mai masingi lamda pangal singna sothana leibasi menkan ba pandam da coaching center sing hangdokuna mai masing tabi bagi thabak se chathabani medical amadi engineering tamdana bagi entrance test sing yawning ba minority mahiru singi damakta coaching mathang sahidagi hangdokna ba so honari haiki minority ocean, general ocean, tribal ocean. Ako ko mo economically yan wakalaga so educationally kan backward weragadi ako chakupanga mo happy kita strategies. Aduna free medical coaching is very much important na laga central government da hanjan honorable chief minister na sik toro matungda ako department ki directors project directors assistant member sik toro hanna na hajar matungda hayo schemes ko pangthore Allied Foundation Manipur gi mihut kangbu amana kotha khulgi hauzik wadiba phibam sing yang silure hari khongsa aduna kotha junior high school gi maung sadra phibam sing thangnarak pagloina school asida sarva shiksha abhiyan gi khudong saba amata phanglamde midday meal gi kanabasu mahiroi singna phanghaudri hari Ningol Sakawa Mamangda Sinmi Singi Panduna Liriba Tolop Kudingmak Pangan Biu Hana Manipur Electricity Employees Union na Thadrupa Chirola Wana Kangalagdi Manipur Sakagi Tuan Balusang Singda Thatara Dagi Kun Pawi Tolop Pidana Liriba Kaya Asi Ningol Sakawa Mamangda Pitok Biu Hana Pongduragli
lammasida pankiba anganba matamgi ningthausingi mikyeng asi Manipur khaktagi oiramde prithibigi oiba mikyeng amada yenglami haina Works Minister Ratan Kumar na phongdokre Art Culture Department gi mikyeng makhada Oriental College na sinduna college asigi auditorium da pangthokiba numit ni chupna state ki thakta history of Manipur haiba seminar ama hodokre hodopigi thoramda Works Minister Dr. Ratan Kumar Art Culture gi Director Dr. K. Subita amadi Manipur Historical Society gi President S. Bhaigana thorongi maru bimiu singona sharuyaki Dr. Subita na hakibada इतिहास हाइबसे मियोइबा अखोइना हिंगबदा चंगदबा याद्रबा मसिना अखोगी पाइपुसिंगी थौना लिंगजेन निंगसिंग हनबगा लोइना मखोगी मचा मसु सिंगनी हाइना अतोपा स्टेट की मांगदा सौथोक चरिबनी हाइके वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार हाइकिबदा लंदोमसदा पानकिबा अंगन मतंग निंगथौसिंगी मियेंग असि मणिपुर खक्तगी ओइरमदे पृथ्वीगी ओइबा मियेंग अमदे यंगलमी माना मखा ताना हाइकिबदा अखोगी हौख्रबा इतिहास सिंग नैनाबना ngaliंगे मतमदा लंदोमसगी ओइबा चनलोन चट हौनबी सिंग लेरमी हाइबदा अचौबा मतेंग ओइगनी ngasiगी मिरुलदा अंगन मतंग निंगथौसिंगी वाखलोन अमदे लेंगाक लोन सिंग खंगनबदा सेमिनार सिना सोबो मतेंग ओइरगनी हाइकी रीजन सी मतुगी काय लेबा हाइब्रिड से मतुगी मतमदा मतुगी पेला खलम दा है मतुगी मफमदुदा योका मखोगी मतुदा लेबा इसी के इंटरेक्ट होका मतुदा पुना पुरमी मखोगी वर्क मखोगी विजन से मतुगी पुरबो मतुदा अखोगी मणिपुर की लेबा प्रजा से मणिपुर पीपल से मसिगी रिप्रेजेंट होगा लेमना चंगुम थाबगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा लुवांग सांगुम मयालिकायदा नुमिनि चुपना पांगथोखरे खंगलबा ट्रेनिंग सिंगदा रमा फाउंडेशन की मार्केट की चंगुम थाबदा चंगबा पोलम अमदि सेल की मतेंग लोन ओने पीकी फाउंडेशन असिना तोंगा तोंगा मफम सिंगदा सु ट्रेनिंग प्रोग्राम असि मफम कयादा पांगथोखिगनी हारि पोरमपाट इंटेक वेलदगी लेखोम कोथोपना मरम ओइदुना इसिंग सिंगबदा होंग बखरा लेरगनी हाइना वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट डिवीजन PSE दिगी एजुकेटिव इंजीनियर ना थाद्रोक पचेरोल मन हारी यामद्रबदा लालिबा तांग कुनिपान फावबा चंगदबा मरमना पोरमपाट वाटर ट्रीटमेंट कोन मोफम सिंगदा हानागुमनै सिंग पीबदा खुदोंग साखिरो हारी सिंगाई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना नोमगी ओबा ब्लॉक लेवल पॉलिटिकल वर्कर्स संगी कॉन्फ्रेंस अमा चिंगमेरोंग दलिबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पांगथोखरे तोरमसदा MPCC की वाइस प्रेसिडेंट टी मंगी बाबू हिलेरिया कमिटी की चेयरमैन साल्टोलियन अमो डिप्टी स्पीकर प्रेसो सिमरे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी विक्टर कैसिंग एडीसी उखरुग चेयरमैन जॉन रालेंसु सरुयाकी टी मंगी बाबूना मियाम की अपाम खंगना थबक तौरीबा कांग्रेस पु अतै पॉलिटिकल पार्टी सिंगना चाइरिबसे कांग्रेस सरकारना मियाम की दमक थबक हेन्ना तौबदगिनी हाइन लवी हाइके डिप्टी स्पीकर प्रेसो सिमरियाना लालिबा लोकसभा मिखलसिगी दमकता कांग्रेस की ओइना मिरेप ओइजगे हाइना मियो तरागनी थोइना फॉर्म पिसलखिबासिना पार्टी असि मियाम हेना पामनबा मियाम गे खनबा पार्टी अमनि हाइबसि मयक सेंगी अयत पापनबा पिरिबसिंग बुंगा पिदुना सौखत लंबियलदा लांगंदुना नुंसी चानना लेहनबा हाइबसि कांग्रेस की अपामबनि हाइखि मरु ओइना चिंगाई असेंबली कॉन्सेंससी यामना क्रिटिकल ओइबा अदुमा केंद्र मनी अदुना अखोगी राइवल पार्टी सिंगना फ्रॉम ऑल कॉर्नर मफम माइकाई मरिमक्ता टैक्टिस चाचा पुथोगा फाब पुनबा फुबा कप्पा के तौरबसु कांग्रेस की मक्ता आई सिरसु सिगनी हन लेपकत लगा अखोगी पार्टी की कैंडिडेट MLA कैंडिडेट शौकत पिरगा लेपा अदुगा ईश्वर प्रार्थना तौरगा नंगी वोट तो थादा किबा अदुगी महई यानबदो नसिदे खोइ फंजरे नुपी अंगांग अमसुंग मियोबा समाज दा सथबा क्राइम गी मायुक्ता मियाम गी ओइबा वांगांग दा रैली अमा सिंगा मखा ओइनाम लेकाइदगी कवा फावबा सखरे रैली असि वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट JSC victim family yauna tongan tongan ba NGO singna punna sinmani parza miyam bu phagini khanba yaroi miyam ge kholau ishor ge kholau ni nupi angang singda otpanai ba to u haiba placard ke asijnaki wat ke sobitana rapist amadi criminal sing phaduna ain ge ba chapsa ba chairak pihanna ba prime minister da memorandum amasu thargani haki प्रजा सिंह सु अखोई नन भाइलेंट ओइबा मवोंग दा अखोइना यारिबा मकै अखोई साइलेंट तौदन लेबा चांग कुइ मनख्रे अखोई साइलेंट से ब्रेक तौरगा अखोई गे हक तानबा अखोई गे पुंसी पुंगाक सनना बे दमकता अखोई साइट तगी सु तौहम थोपा म्याम तौमिनना बेगी सेंसिटाइजेशन अमा ओइना सु अखोइना ngasiga sigumba rally ase अखोइना सिंजबा महिला कांग्रेस वर्कशॉप अमग लोइनना निंगथौखोंग महिला कांग्रेस नौन सेंबगी मिफम अमा निंगथौखोंग दा लेबा इंडस्ट्री मिनिस्टर
Komidas Konthaujamgi Yumda Pangthokre Thormasda Manipur Pradesh Mahila Congress ki President R.K. Rani Sana, Secretary Angom Renuka Amadi Vice President W. Sanahan Bisu Saruyaki R.K. Rani Sana Samaj da awan mama purna mohona bada nupi sing choba thodang lai nupi sing su ain semba yauduna makoina thengnari bu kudong sa da kaya sop to ngamgani haiki Hojik thonai ba nupi sing angang sing crime sing ai kona law making body da yaudrogati crime sing sop to bada katang yam na sang ai kona assembly da hojik ahum le sing nata ba yam na sing na law making body da kona yawo ngamlagati lady ba crime nupi da tolga crime angang da tolga crime crime makse ay koina solution doktor nangani ay kasi sabada tamjage Samai Kendra ki wanasu Kendra sigi MLA KS Devendra ki Yumda Mahila Congress ki Thorom Pangthoki Thoromasda R.K. Rani Sana Samai Block Congress ki President N. Hemanta Su Saruyaki Marada Lady Music na Aina Yadava Tabak Amadiate Todo Wato Kaya Tinganaba Lalambung Takelambum Leka Youth Development Organization Konopom Singda Barada Lady Sing Identification Pom Pim Horgan Harry Organization Secretary Alangum Zokumara Pomasi Tha Taruk Kudingi Renew Togadabani Pomasigi Xeroscopy Amasu Impal Tanada Pishan Gani Organization na Lokula Libo Kongtang Sida Miamna Cooperation Pibinanaba Apil Tauri Madam Di Kagina the physical crime Amadi Tunggu kalau kita crime cing, kalau tinggal hong naba amadi mati yang pang naba itu polis kes mati yang pang jana naba, jadi bentar lagi bemising su apa bayar yawi patah yawi, apa besing tu patah berkarena hendak sih, patah betul orang malah cendera kita naba hai patah ada kondisi dari sih, soalnya jadi juga kena tahu bayar apa dulu don, soalnya kalau sudah tamzai Nunti Pongba Pausi Singi October Kungi Sapong Singda Tranipan Suba Sigregimena Pasoi Patu da Tibu Humbagi Tabak Tabada Fari Hariba Pasoi Patu de Nongbram Amadi Tawal Police Samasum Kote Suba Sam Rifles Kapun Bakambu Amana Umatel de Pari Hariba Litpa Elias Amutoi Makoi Aniasi UNLF Namasakang de Hari Aina Tinkerbulu Sigi Publicity Officer M. Sayana Torpa Cherolamada Makoi ani Luki Musing Nate Luki Service Record Bukta Makoi Ani Maming Mata Yaude Indian Security Agency Anina Yamna Hai Singna Semden Sajanduna Hapsaliba Service Number Amadi Base Galwena Say Asisu Amata Chanade Makoina Pangli Hariba Kulai Singatu Luki Kulai Nate Masai Mausha Gi Hainabi Misam Parga Lalhobani Hazenba Yanan Pangto Tausenba Pangai Hazenmani Hari Amoromda October Kungamato Ginunti Pongba Pauseda IGR South KPR on a Topa Cheryl the Yumpam Oiduna Pongnariba Pasoi Patugi Saint Mary Senior Secondary School Manakta Kuntre Suba Samra Pals Amasung Taranipan Suba Sikambugi Apunbalan Mikupuna Sekto with the Pari Hariba Sanatomba UNLF MPG Lieutenant Nate Isam Samalanmi Private Ni Makwena Pangtoki Batabagadu Mai Park Pamadi Sauna Una Haizen Mani Makoi Mahaksa Yesig January Tagi Masa Laying Nabigdamakta Unit Tagi Sutil the Lakibani Mangonda Lupki Oiva Tabak Torum Sinabalate Mangondagi Pangli Hariba Kulai Asisu UNLF MPA Kulai Nate Hari Mausagi Layangi Lamyan Basanaraba Dr. Lisam Herasandra Singana Kanghodana Lakitabada United Muslim Council Manipurna Awaba Pondoragli Hauki October Tang Taragam upon Ginung Tilpung Manga Makarum Tabada Matamda Kurai Saitabi Mapadagi Zipsi Ango Amada Lakpa Civil Dress Set Pakangbu Amana Pakiba Kerau Lairambi Lakaidigi Salam Canon say Contraga Matoi Apokpa S local Harbi Music Misamni Mangonda Police na Siri Bambaralasi Yabangam Loy Haina Imung Manungi Music na Manipur Press Club ta Pangto pa Pawmission on the Bamba Ponto Cre Nominatu Mahak Masana Toboto Amadi Madudama Kilonibi Salam Ongbi Sonia Amadi Masano pa Rosan Gilonena Soniagi Mayum Yorbungda Maruki Pesa Tinba Saduraga Halakpada Mui Mari Aduna Pakibani Canon Gilonabi Sonia na Hakibada October Gitang Kunda Maki Mapuru Babu UNLF ki Lieutenant ni Haina 9mm pistol Amaga Kapa Yariba Maru Ohumga Pasoi Police Station the Shindaram ki Tawang si Yaninde Maki Mapuru Bala Amataga Mari Lenade Masagi Auto Toduna Imung Manum Puriba Mio Amada Maral season by Yaninde Hana Pondoki Marale taba mibu maran chibibaze sumaina namthak bibaze ai tasengna yaningde ado ai khatana tana tung sujan nomjar sajariba natai sajadaba tolaba mayam sida marale taba mibu maran bisalaga aran balambida singbaze ai yajaningde adogi mathakta aigi nupaje huji case leiraga mabu maral leiraga tholokpasu ai pamde magi maran leitre hairu kamta mayamna
ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯁꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤ Thobal Turel Pollution Control Committee amadi area sida lengoi angang ba pektholiba contractors singa wari sanaduna yana warol ama sahi tawnakre lengoi pektholiba contractors singna turel sida lengoi samsin badagi ising sizina ba yarak tabadagi nakal ani na yana cherolosi sahi tawnakibani yana ba wafam singi manungda ngasidagi numit mangani phawgi manungda lengoi angang ba pektholiba miyo singna atopa upai ama thiraga Thobal Turel gi ising naheloidabani makhatana lengoi pekpa amadi chamuna maram oiduna turel ising na moslek patarbadi contractors dai tapugadabani hani yanakre akoi aquatic ki oba life sida yam thena sohalle loinana turin gi sing si akoi thakpa aduga irujaba madi atopa suba samada sina ba yadre ngoi ngangba kusoi ba si akoi hana leiramba sing ase thugaira kanda sing gi leibak ko pothuaga turienda sama kanda lengoi ngangba kuthokani aduna sing thugaiba abdi nature gi system thugaiba si manipur gi forest department amasi हान खंगद्रगसु कोई मीडिया की थोंग अपील तौरगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दा खंगलगा कोई फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी मांगन बासी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतम चाना खुंदांग लोखतना मसी मकाता ना मांगता थोन बिदना बा कोइना मीडिया की थोंग अपील तौसे Electricity Department ki prepaid recharge card lokpham counter amakhak oibana miyam da khudong sadaba kaya thole sel thina na bohna bada queue lengduna pung ama ani dagi hena sanghale sakana khudak tama pham saba yengduna counter ohumari hangdok pinana ba AISF Manipur State Council na puning chingsilakli amarom da Imphal manung da mai chang naina thadabana mahiru sing da kaiba pire prepaid phangdaba greater Imphal gi khungang sing amadi chingi lamda mai gi phiba masuki matik chang naidre masina mai gi khazna thining dabagi chang hengat hale sakana prepaid system da pumnamak mai chang naina phangan bine basu dabi tauri amada amadi hangang kendra maira pai bilupna sinduna mayai ka bachinja ki mayukta miyam gi oiba apongba khanane na ba mifam ama khabom haibong makhong mera sang lampak ta pangthokre mifam asda prosecution director NGTS Kumar Dr. Ais Ingomsa NCB Regional Unit Imphal gi superintendent RK Bungosna amada mai lusing gi vice president Y Sundari Leima secretary general Poni Maitei amasung hangang khabom maira paibi lup ki president Bormani Leimana resource person oiki Mantri Pukri Civil Secretariat Sagaliba Complex tagi yor huran mamioi manga auto rickshaw amaga konana tare suba Manipur Rifles ki kambu mana phare post commander Mantri Pukhi ti Syam amadi ti Ais Dhanabirna lusing bakangmu na phagalaba mioi amadi Polom Singh hangang police ki osida sinakre Sajwazil da pakali ba tongan ba vocational training ki sarukam oina handak ta pakat ki ba plastic ki mora amadi bag sabagi training amasu mai pa na sathaba hokre ngasi SP jail IK muibana paumishinga unaba amada training asi phibom yangsin khre mioi kun mangarom instructor ani na kan training piri jail ani gi manung da mora amadi bag mapung phana saba hibe yaure saruk yariba inmate amana hana ka manung da phamjin dun wakal tholum da badu jail authority na sigumba training kaya sinbi badagi kana ba kaya phangmangamle hayeng jail dagi tholok labasu thabak subagi haini bi ama leiragani haki SP IK muibana putholiba pothok singasi jail gi mapanda visitor singda yonbaga loina kathel da su yonmangam na bhonagani raw material gi sada kontra dagi nipu hena yonduna sariba singdasu percentage pigani hayeng jail dagi thokraga normal life ta thabak suduna hingmangam na bagi khongthang amo ina siguma training asi pangthokpani haiki ekoi bajar su maman hongna keno ekoi na thana bai dam khalle ado maru ina moigi skill do haihona ba haitawa myam sing su hayoba ade hana haibising su matam len bam khang na kana taw bese asi doctor ni adadi moina jail di thokra bundungda mayumda moina krikra hotnaraga yon mai di moigi apa mai tung ni yon be yare adai khoi jail rom dei di maman su hongba adai quality su yam yauna yon magi ekoi gi kano pandam nei TJ Higher Secondary gi mahiru jesina singnaninga ongda lekidabada numitrani hela phawbada maraliba mioi putopungam dabasi Manipur Police ki ason mani misi asi da samna hakchina lawi mari lenaba singna chenaba singa tubu matam da puthok pinana batabi tawri mera hau somaga mari lenena chayolama chupna satharkiba mera hau chongba festive pheng solution kre lotion magi thromda commerce and industry gi additional director Helum the Tualthang district Helum and the textile Imphal gi iski OSDP Minakumari amadi Hirikon gi Y Sujit Kumar su saruyaki fiansida punna lupala ni potare lom gi pot yon ki hari
Theatre Center Manipur Theatre de ngarang MTU Hall da pangthokpaga loinana nifumari suba short play competition gi mana mathum sing yanthokre losunmi gi thromda MLA Y Surchandra State Kala Academy gi Secretary Bideshwar Sharma Theatre Center gi President Nabaware Pa amasung Jotin Wakhom su saruyaki MLA Y Surchandra na sumalina lilana chakholaga drama na hanthabadona tawribasi karigino tidokpatai stage khaktada utpagi mathakta Mapan da unna nabhona basu darkar oi haki tungda short play competition da best play takraba yumzaw larimbi dramatic and cultural union da manamathum singsu yanthoki Discovery Manipur gi kangbu amana Hunt for Secret of Longai Ching Range mission nama pangthokre khongchat asina singa sigi hojik laidiba film sing yangshin khiba golona ising nungshit ki hongba kaya lakliba sigi yenglaga tangai phadaba thaba kaya paikhat haningba gi apamba kaya Discovery Manipur gi Joy Kumar na phongdokli masida gatana longai ching Singhongda Pudil Singa, Mr. Center by Christian City, Center by Sinsi, Exact Tobeaba, ID Renwata Harvesting, Oibeaba, Masaxing from time. Amzalamadi financial updates Namaram Odaga, Manipur Sakargi, Karmasari, Work Charge, Casual, Master Role, Edhona Chingbagi, October Thagi, Kuchumal, Matam Chana Pangwidogi Pum Delere, Lakatori Beningol Chakoba, Diwali, Madi Kudnasing Festival, Sigamata Yanglaga, Amzelgi Processasi, Komtok Piduna, Kusuman Pitok Pinaba, Joint Administrative Council Na, Chief Minister deduction kre also makata na sana nabi Paulo Bisi sana bigi Pau Pujari Nipan Suba Manipur State Liki Aruba Mapan Suba round hayeng losilagani legasigi league round Punamaki Makok Nisa Tamaban Oikre. Ampana Sinduna, Kumala Park Men Stadium, the Satariba Tournament, singing as Sanaki Matsta, Narang, Neroka, Amadi, Manipur Police Sports Club, Kilem Hobo Minute, Maria do Sanaki, Maduda Manipur Police, Neroka, Gola Masuno, the Toikre. Nasin till Sanaki Matsta, Nisa Tamaban USA Kuraibu goal home Mamada Maitiba Piduna Likimako Webangam Cre. Mesatuda Nisagi, Ainil Kumana Puna goal home Chandon Hetrick Pamangamki, Amromda USA Kuragam Tangaraba Goladu S Dinokumana Janki, Atopa Machamada Trupu Nambolomadi Trau Cocktail goal Amata Sanabangam Dana goalless draw Wakre. Hozuk Pauda Nishana Point. Tratret match mapan sanabada pangmangam kre aduga SSU sinjamaisu match mapan sanabada point tratret pangmangam kre aduga head to head jangnabada nisana SSU bu maithiba pikibana mako webangam kibani hom subada neroka point tratruk pangdana hom subada laikre league ki second stage gi top 6 team hayeng M amadi ZFC ani sanaga toriba match asigi result gi matungena khamangam lagani nisa amadi SSU hanana league ki second stage gi semi final changmangam kre course ne course Impala's Football Association Sinduna Ampa Ground Satriba NZ Boboy Memorial Second Division Football King Sanakiba Hano Matsta UDO Hangangbu MIZAU Hapta Golapatina goal Ani Amada Toikre Atop match Amada Nipso Kabina BPYC Basikongbu goal Ani Amada Maitiba Pikre Ampana Sinduna Satriba Taranipan Suba M Chintamani Memorial Winners Cup Kingasi Ukulu Sanakiba Matsta FC Kanglaina UFC Ukulu goal Ani Amada Toyangam Kre. Karnataka Satri Batram Durek Suba Sub Junior National Wushu Championship Ta Manipurgi Team na Punna gold medal Tratret silver medal Manga bronze medal Taret Lodna overall team champion Oibangam Lakre. Manipurgi Merabaluang na All India Badminton Ranking Tournament ki sahi taram do Makhagi Nupamasagi double star Bihar gi Akas Thakur gi Jura Semduna winner Oibangam Kre. Cookie Students Organization Sinduna Thamai Bangi Thau Ground Danga Sidagi Anirak Suba Sports Meet Hogdokre. Impal Daliba Case Ogi Cookie Chin Mijo Singi when Satakaba Sports Miss Asi Hodopiki Tharamda Education Minister M. Okendro Singh Achumgi President Inboy Sartosu Saruyaki PS Unit through Sports Habit Team da Satakadaba Sports Meet Asida Punna Club Unit Kunga Marina Saruyaduna Football Amadi Volleyball da Toy Hentanagani Toromasi Hodopagalonina Minister Okendro Singhana Sana Korabana Equimisel Gimarta Nungsi Chana by Hangan Batanatana Samo Papa Taxi Casileba Samazama Sama so Mating Wagani Haina Pondoki Ozinga Sinomi Wakiba Inga Sagi Pau Pizari ICAR Lampel Pataki Pangma Paugi Matungina Ngasagi Quidigi Sakibasi Celsius degree Kungataruk Dasmik Mari Waki Aduga Quidigi Inkibana Celsius degree Taragama Panoiki Nuksataya Wishing Manil Gichang Ayukta Chada Marifudraga Manga Dugunum Matunda Chada Marifugum Doyoki Nong Chubaki Chang millimeter Amadasmik Taruk Oiki Losila Padamaru Pau Amukana Pizari
Deputy Chief Minister na luchingba political parties singi mihut singna border fencing ipibam yangsin kre. Fishery Department na ningol chakobagi damak tanga kilogram lising humpuga mga puthong na sem sari. Amadi Nipan Suba Manipur State League round gi makok nisa thamai mana oikre. ISTV ki pawming tabiri basing amukana khurumjari.